Amafuzgo abiri aryo munyamyogo mbyentunguka n'ingash investor omurembo rwa Hoima Joseph Bisajja twabashango mu cyaro cya Bujumbura East omurembo rwa Hoima nuko kutebeze nako yibarukurabamu ahabwitaka erishebo yabasigire okubahindukira kabaro mu nkito. Roya David ayasindikire abantu bekwasire na Kasimu defense wa Bujumbura East akutuhiganza kandi tuchaine kituku mukora mu ijukuru wali aho bigajuka titwine kitwakamukoraga titwine kitwakamugambaga kyonka kuhiganize family yaitu nabagamante itaka baliguzirize investor bagenda kutubinga aho bagenda kutusenda aho basende nebituro tufunira kutinisirizibo kuyingi nibajani basensa amabare ga hadikowa omukibanja kyaitu ovuicho omuntu ututamanyire obutu akagwiza bakani basensa amabare ago bakagamba ali cancel David ito tutakumanya otutakaguza geitaka neitaka litakatundaga itakero kugambwaho niryingana hikemwe kandi nabagirango ishebo akarugura shiringi rukaga emyaka yira bitu ngo batungiro kutina bwayima yo kutunga makuru ngo bariyo mu cyapa cy'abandi urukumyo rwenda sanyu nagumya yakigura siringi rukaga bwiro nakigura haro mugenzi arafaire kayibali eitakero twikayireho tukaligura it is our customary land eitwako yaringire by purchase tushagitaikaleho tutakwate tutakoleki itwena niho batulekere itwena abana tuli baisikimu kaga abana kuyakatuzaire no mojo omu obakutanyasi na Kasimu defense wa Bujumbura East tutumanye tubakoze nelo si wanuka hwe Manuel mbona tukubatere muranga ntubamanyisa batakabona bekiyaro kinu ne town hone halituli munu ingo kizitone kikutugwao bali abo abatuli enyuma abakutukoraki bakwiganiza abaze basensomo ebibale nyina nyo wali hanu omunjumunu nakaba nagarukaho omubwiro obo ebiro 20 kwa katanu yafu ebiro 20 okomukaga abazire babana aba bakafa kandi kuyabafa bakatanko kuteganisibwa mwami David Mwesigwa obaru kutunga mwaka kumu kubarye nyuma yo kubabingo mu itakeri ovuicho omuntu ututamanyire obutu akagwiza bakani basensa amabare ago bakagamba ali cancel David ito tutakumanya otutakaguza geitaka neitaka litakatundaga obutu amazire kuroba sensera amabare ago zikabasa 12 zarwe bagyo gakaletwa sino truck nyakuteka teko ho kubari nyuma y'emcenjano eji David Mwesigwa yayehakane biru kumugambwaho memorandum of understanding na gumya nte itake eriyo ali muhayire omulingo guterekereye kyonkabo abayisiki na nyina muno mugenzi nyina wabo bakagenda omaiso kugenda nibakireminga itake eriyo so mateye kagenda mu court before the chief magistrate Hoima magistrate ya Saro Musango na gambe itake eriyo likubulonga hali yomba tofu so wile buno nibo abali ni use of that land bana bakutokere binte batakumana they have a right of appeal baraba baida aggrieved with the judgment bakusakwa kujura mu high court to challenge the judgment gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.